e sa me te au anima, te au a whā. O laua ki he kaneta e ua kauma e si hova, e uulu ngai vai lahi te nahonga lo me kina ki tau tō. Nā koe, whenga maarien tau sue ke ngai vai lahi ko kuinga ke ai e sa me ko tafe maarohi koe ni. Tafe mai e me ngai matawai wha me mounga hea moni. Se ke maarohi e alo e vai, pea mo e uulu e ngai vai lahi. Lau ke sa me taim lahi, e ulu e ngai vai lahi. Ei koe, ke lawa taha tuku he. Koe ui he maarohi e pita auwe, e lava e auwe ne tafia ki tau tolu, awe ki tau tolu. E ko whea whei tuku he awe ke ki tau tolu, ki tau o tuku ki ai. Eia, mawinga pita e sio ke tafe e ngahi vai lahi, ka wha ani ngahi vai lahi, lo ke sa me hiwa tolu, ulu e ngahi vai lahi. Eia koe, whakatātai ni ngahi ka paa koe e moku. Ako pau te whalala ki he otua. E i kai lava e ngahi vai lahi a koe ni ke tafia e tau mo. Ika mai he sāme te au mahiwa. Tangata kau whalala ki he otua, ko kai ke ue sia ia he ne whanong ki ngahi onga onga kou. Koe onga onga koe hange ke mālo he tafe e au koe. E hanga awe ki tātou. Koe so seke, koe ngā ngāwe koe e au, me tafe e vai o vai. Kono winga ni mai ke he whakam motua e vai ke whakatātai au e tae manonga pe koe maweu. Musiki, maweu ke tae manonga koe ke vai e hanga whakatātai whakam motua na iaka. Watau whakata. Ko tau merino anga ko si Christ. Kone whanderino ki tau tolu ki kolosi ki kāre vai. E leo ngai pe tafe ngahi vai lahi ia he mokui na tinga tae ke he mokui kau koua. Kau whakatai ke o kua. Kau hi. E i kai lava e ngahi vai lahi koe ni ki takia ki tau tolu. E ku tau tolu he makatuko Christ. O langa hake ki tau tolu koe whare whalau maari. E ate ngai hira o whalau maari. E ao e tau.